Ukuri kose gushyizwe hanze, amabanga yose aramenetse mu gisirikare cy'u Burundi. Basanzemo za maneko no gucikamo ibice gukomeye cyane, nabyo tugiye kuvugaho birambuye. Twihuse cyane kandi, umunyapolitike w'umunyamurenge Moise Nyarugabo yatangaje ibikomeye cyane kandi byihutirwa nyomoza itangazo rya Brig Gen Gaspard Baratuza, usanzwe ari umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, ngo wabeshye ku iturika rihambaye ryabaye mu kambi ya Base ku Musaga, ngo ryatewe n'umuyaga nkuba cyangwa umuriro w'amashanyarazi. None ngo kikaba ari ikinyoma gikomeye cyane kandi bikaba bigaragazwa n'uko Burundi bwahise butangira gufunga abasirikare bubashinja kugambanira igihugu, aho kuri uyu munsi habarurwa abarenga 25 barimo n'ibikomerezwa byamaze gufungwa. Amazina yabo ni mu kanya gato cyane, ngo bikaba kandi bivugwa ko ngo babaga muri iriya kambi bose, ariko bakorana na 23 ndetse n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Aya makuru kandi akaba amaze kugaragaza ko guturirwa kw'iriya kambi ya Base muri Musaga ngo habayemo akagambane gakomeye cyane, kuko ngo nk'uko bivugwa ngo kikaba cyarabaye igitero cya drone cyabaye mu ijoro rya tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu rikira tariki ya 1 z'ukwezi kwa kane 2026. Iyi nkuru igitangira kubera ko Abarundi bari bishwe n'ubwoba bitewe n'ibiturika bidasanzwe bumvaga cyane, aho byashenye amazu bikangiza ibibunda rutura byinshi n'ibimodoka by'intambara byinshi. Ibintu byahitanye Abarundi barenga 80 bose, barimo abasivile ndetse n'abasirikare bavanze. Mu basirikare bagize uruhare muri iki gitero bamaze gufatanwa bimwe mu bikoresho by'imbunda ndetse na za PS z'ibimodoka by'intambara, aho bagiye kubyimura hariya ku Musaga. Noneho bafata imodoka ngo bazimure ziriya biti bifaro biriya imodoka by'intambara, bikanga kugenda kubera yuko hari amapirese yagiye avamo. Muri aba basirikare bamaze gufatwa 26 barenga babaga muri iyi kambi, harimo Majoro Sibomana wari usanzwe ajejwe ububiko bw'ibirwanisho muri iriya kambi, na Majoro Ntirampeba yarajejwe umutekano w'iriya kambi muri uriya mugoroba w'iturika ridasanzwe. Naho abandi bamaze gufatwa harimo ibisongerezi by'intwazangabo by'abasoda batoya, benshi muri bo bari mu bari bajejwe ububiko bw'ibirwanisho muri iriya kambi. Abo tumaze kumenya ko bafashwe ni nka Jida Majoro Niyonkuru Renova, sous-officier d'Ikolo, Ajida Chef Bakevya Bernard, Ajida Chef Dushimirimana, Ajida Kiza, Premier Sergeant Majoro Hazigamayo, Caporal Chef Bucumi Male, Caporal Chef Akiteretse Nestor. Izuba rikimara kurenga, urusaku rw'ibisasu rwatangiye kumvikana hirya no hino mu mujyi wa Bujumbura. Iryo turika ryakomeje kumvikana amasaha menshi, ritera ubwoba. Hari abatekereje ko ari igitero cyangwa umugambi wo guhirika ubutegetsi, bituma benshi bahungira kure y'aho bari batuye. Naho ku mbuga nkoranyambaga no ku matsinda ya WhatsApp amakuru yakwirakwiye cyane, ariko harimo ibihuha byinshi n'amakuru atizewe, bituma urujijo rwiyongera. Bukeye bwaho ibintu byatangiye gutuza buhoro buhoro, ariko ubwoba bwo ntibwahise bushira. Imihanda yari isanzwe irimo abantu benshi yabaye nk'iyahindutse ubutayu. Abaturage bamwe babanje gushakisha ababo mbere yo gusuzuma ibyangiritse ku mazu yabo. Abana bari babuze kubera ubwoba. Ku munsi wakurikiyeho bongeye kuboneka, bituma imiryango yabo igira ihumure. Ibyagaragaye nyuma byerekanye ko ibyangiritse ari byinshi cyane. Ibisigazwa by'ibisasu byari byuzuye mu mihanda no mu ngo, ibisenge by'inzu byari byasenyutse, ibirahure byamenetse, imodoka zangiritse bikomeye. Uduce twibasiwe cyane ni Musaga, Gasekebuye, Kanyosha, Kibenga, Kinindo, Gihosha, Mutanga y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru ndetse na Kinanira. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Burundi, General de Brigade Gaspard Baratuza, imibare ya mbere yagaragazaga ko abarenga 13 bapfuye bose ari abasivile, naho abandi 57
bagakomereka barimo abasirikare 3. Gusa andi makuru ataremezwa avuga ko abapfuye bashobora kugera kuri 80, bigatuma habaho urujijo ku mubare nyakuri w'abahitanwe n'icyo gikorwa cy'iturika ridasanzwe. Mu masaha yakurikiyeho hatanzwe amakuru make cyane. Abavugizi b'ingabo n'abashinzwe umutekano ntibahise bagira icyo batangaza. N'umuyobozi wa Bujumbura General Major Aloyizi Ndayikengurukiye yavuze ko ategereje raporo ziturutse mu bice byose by'umujyi. Ku kibuga cyabereyemo ibyo bintu haranzwe umutekano ukomeye, kandi kugerayo byari bigoranye cyane. Abanyamakuru bagerageje gukusanya amakuru, bamwe babujijwe gukora akazi kabo. Urubyiruko rw'umutwe w'ishyaka CNDD-FDD rwagaragaye rwirukana abanyamakuru ndetse rukuraho ibisigazwa by'ibisasu, bigatuma ibimenyetso byinshi bitaboneka. Inzego z'ubuyobozi zatangaje ko bishoboka ko byatewe n'inkongi y'umuriro yafashe ububiko bw'amasasu bitewe n'ikibazo cya tekinike, ariko ibyo ntibyemeranywagaho na bose. Abahoze mu gisirikare n'abigeze gukoreraho bavuze ko ububiko bw'amasasu butigeze bufatwa n'umuriro mbere. Hari n'abavuga ko bishobora kuba igitero cyateguwe neza cyangwa impanuka ikomeye, nubwo nta gihamya ihari. Hari n'umuturage wavuze ko yabonye ikintu kimurika nk'umurabyo mbere y'iturika ry'igisasu. Amakuru ataremezwa neza akaba avuga ko ububiko bwaturikijwe bushobora kuba bwarimo ibikoresho bya gisirikare bishya byari bigenewe koherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'u Burundi ziri mu bikorwa bya gisirikare. Nubwo umuvugizi w'ingabo yavuze ko igihombo ari gito ku rwego rw'umutekano rw'igihugu, abaturage benshi baracyafite impungenge ku bijyanye n'indishyi z'akababaro. Ubuyobozi bwavuze ko nta gahunda yo kwishyura abahuye n'ibyago, ahubwo bushinja bamwe kuba barubatse hafi y'ibigo bya gisirikare. Gusa hari abahuye n'ibyago bari kure yaho, ndetse bamwe bari no muri gereza ya Mpimba. Nyuma y'ibi, abaturage bagize ubwoba ko bashobora kongera kuba hari andi maturika akomeye cyane yakurikirira ingiri. Mu gitondo abaturage bafatanyije n'inzego z'umutekano bakaba batangiye gukuraho ibisigazwa no gusukura aho byabereye hagamijwe kwirinda izindi mpanuka. Abayobozi b'igihugu barimo Perezida Evariste Ndayishimiye basabye abaturage gutuza, bavuga ko ikibazo kirimo gukurikiranwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yashimiye kandi ubufatanye bwagaragaye mu baturage. Nubwo ibyo byose byavuzwe, haracyari urujijo rukomeye ku cyateye iryo turika rikomeye cyane, ingano nyakuri y'ibyangiritse n'ababigizemo uruhare. Kubera uburemere bw'ibyangiritse, abaturage bahuye n'ibyago bakaba basaba ubufasha bwihuse, cyane cyane mu kwita ku bakomeretse ndetse no gusana amazu yangiritse muri biriya bice bya Musaga ndetse n'ahandi.